Brate, haj izlazi. Ko je sad? Ko je? A brat je tvoj rođeni što je noćio vani. Aj viđaj, ko je Bog dao, nemoj da ulazi u kuću, nisam ništa učitla vam. Eto me. Šta me budiš bez veze, brat? Ma kakvi brez veze otkaz dovo tu kurvu u kuću, ja vani spavam, jes ti normalan? Pa tako nam je prepisao to. Ma šta nam je prepisat, sad će zvat geometra da se riješi ovo jedno. Te Haj zove pa nemoj će mi to svađat, biti. te pusti. Ama šta nemoj svađat Haj u kuću, kurvo haj u jedna, kuću, marš ti haj u u kuću. I ovo je, moje on. Tako je rekao babu. Ma šta je babo rekao, ovo je sve moje. Nije tako rekao. Rahmetl babo kad je meni sve prepsivo, A, moj. on se je fatao doli i rekao je ovo je sve od mog omara. A to ti mora i geometar Nema dokazat sad kad dođe. Evo, Dobar dan. evo. Dobar dan, Kako ste? dobro Salam je. alejkum. Kako si ti, brate Evo, moj? dobro je. Jel donešena odluka? Pa i riješit ćemo. Brate, izmjeru ovo. Evo. Izmjeru ovo. Povusti me dole, gospodine, pa da izmerimo. Od mene Te- sve sigurno. Te izmjeri ovo. Kako treba izmjeri. Samo kako treba. Čije, ha? Hoćem po zakonu. Boga me, ovo je sve od ovoga gospodina. Sve Koliko ovo njegovo mora biti? Sve njegovo. I ova kuća ide i zemlja. Kako si ti to izmjerio? Pa ja sam to odako sve izmjerio. O, brat. Evo ja sad njem napraviti papire. Jesam ti rekao ja da je ovo sve moje. Pa kako sve? Evo, Sve. Evo gospodine, imate papire. Hvala ti, brate moj. Nema na čemu. A joj, viđaj ovo i Šta žena. odmah, I žena mi tvoja kuća? pripada. I žena, Ništa, kuća, brate, sve ti njemu. zaslužuješ ovo. Evo ti ruho tvoje, ovo te pripada, a ovo je sve znači moje. O, Evo brat. ti ruho i haj, Za ovo Gdje ćemo god još voliš. na sudu razgovarati. haj ti, razgovarat ćemo mi još.